Asam pen Nagaland na hoy rengma pani hojet ho arong along heli pen bang tum kaching nang. Dipu baptism mondoli ke jatum ningkan esek pen elong kaching rumamai kedeng. Karbirong saramaya tum jakong kache pherangamai kangni. Walk-in interview for LTM English School, Tengkera Langso, West Karbiang Long, 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nurse. Qualification required, BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. Assamese teacher, 1 nurse. Qualification required, graduate in Assamese with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nurse. Qualification required, graduate with diploma in PGDCA or BCA. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Adap ke me kardom Abirta ke langbang phubang phidona phansatami ni lisa mijuli bepe hen pen nang pajurik lo kardom pinya birdang ton pen chethana mixena Kidamtang Theri ni Pai Kri Sier ni Nagaland pen Assam Hoyalong Commandant 155 Battalion Lapen Sector Headquarter B Sector DAB atom Rengma Pani an Kedam Bomahut Bokajon pen Rengma Pani adak Hojet Hoarong Atowaralong Akeng pen Kedam Bom Bang Pliapan Hon Thesi Kiritar Libdunjia Pan Adungan Palidamlo Bonta Bang Suahud Commandant 155 Battalion atum Adungan ke Palipen Bang Pliatum Adimalong pen Kajulo Bonta aphi kiplung dun kri pena jok rengma pania longan bang plia tuma phanta nep dun long check lo la bang plia tuma jarong long ritar lipsi USA made pistol ebong magazine isi KF 7.65 mm helia mu pho air gun ebong telescope mobile phone humpi la pen jarong long pen tangka kereng suri phora ner kep rasip ke batangka long pon Labang pli kaching nang pona tuma mem lake hovi arta ningkan thong kebra esi huska arta ningkan tikebra truck khaka ho arta ningkan thong kebra sirkep lapen Augusto arta ningkan thong kebra sirkep lapen labang pli tumta Nagaland state ke parlu Newland district hajur ho arong asor posi pakthebo labang pli tuma phanta nep ing nang ponsi Newland district Raikom Sakya tuma phan arona tengpen kangsai ponjia phan hodai datlo Bokajan pen ananterang Karbiang long life Kedamtang Theri ni Phaikre hinier ni Dipu Baptist Mondoli atum patir pi ponsi Rechomeli Baptist Mondoli along Dipu Mondoli ke ja atum doan kaching rumamai paman pon Aningkan wang ason taksi peninglet thota Dipu Baptist Mondoli ke jatum ningkan sekpen ephong kaching rumamai paman pon Bang Swahud Dipu Baptist Mondoli along abarim nai a pastor Reverend Dr. Solomon Rongpia Hemtunisi Serdihun English High School Principal Rajesh Crow lapen Dipu Baptist Mondoli Evangelist atum chetongdo Labang so kaching rumamai ka padopona hut inut Maharashtra hawar naskik Mumbai along kedo nongnam ka chithang klong Dr. Dilip Wakta chetongdo देखने के लिए 1,000 2,000 5,000 10,000 15,000 20,000 लोग ओपन जगह में बैठकर देखते हैं रोते हैं और सोचते हैं कि हम लोग क्यों जी रहे हैं हमारे जीने का मकसद क्या है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया मेरे परिवार को इस्तेमाल किया ये फिल्म बनाने के लिए तो अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया
या ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से बढ़कर हो गया है ये, क्योंकि ऐसा मूवी ये कमर्शियल नहीं है ना, ये गॉस्पल मूवी है और लोगों का ये मूवी देखकर परिवर्तन होता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोगों को, जो दारा सिंह को मिसेस ग्लेडिस स्टेन्स ने माफ कर दिया, वो अभी भी जेल में है। दारा सिंह, हाँ, दारा सिंह। Dr. Dilip Wak alanglike sominda radanglong nongnam kachatang klong alamarjan long kachaparjan labang so alamarjan men lake warpat buhenlo labang so alamarjan lake a hopet inut Australia missionary Dr. Graham Staines lapen asopo banghini atumaphan India arlolong gari pen mekai choklo bang so photaxi lamarjan bonda ponlo किया हम लोग ये इसके ऊपर अब फिल्म बना रहे हैं। मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी खून का बदला खून नहीं लिया क्रिश्चियनिटी ने। जो बाइबल का वचन जानता है वो अपना बच्चा, अपना परिवार खो दिया मगर दुश्मनी किसी से नहीं किया। यही मैं वो संदेश ये फिल्म के द्वारा देना चाहता हूँ। Bangso alamarjan setame alang liwansi bangso kaching ruma mayelong paklangpon ahin hoi penang tom kardom project lo ini tum ke alam thina tom kar ju alam thekla pason hello ni tum dipu baptist church la nomge ningkan phoke pore lo bangso mondri lo full time staff ke klemon tum on mondri tdp pen itu hon ningkan sek pen nengke piju ponji phan isi awar sai lang pu pc ke dam tang ningkan ke thoma pang ke ni tum silong se dam lo staff tum on hadak si jui dam lo lapen nahin ning expirung seroyalam hadak si chingki than bu Joki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live Karbi ronga saramai matiti hek pen KRAA atum anso se kache song kapang tang pon thuji aphan kidam tang there poni phai kre hinirni Karbi People's Hall taralangso singmir jenga chataya long mai ke padopon Karbi ronga saramai atum kache song bom Traditional Village Development Council Village Code lapen paragraph 2 sub paragraph 7 arona tengpen Karbiang Long Autonomous Council kilik aphan akimi electoral roll ka salam ji aphan ahiring tang kring pen kache song pon thuji aphan si kidam tang there poni phai kre hinirni maya long chingbai pon lopusi song inquire please say organization convener roton terang pen pherang kya thengnu ningje pom Waida kalam keceng lama bangke paragraph 2 sub 7 teng penjitu electoral roll ka prepare halaso rules bang nonanta patang tere halaso puthaksi kengkam deng ponpo number 2 bangke lala Traditional Village Development Council jitu Karbiang Long Autonomous Council atum aphan la aron ka pasilam la so puthak lo la penke isi bangke village code puthak la so akache song puthak se nil tum kato kengkam me Non Karbiang Long Autonomous Council MSC Kilika Hood Party Chipope Pin Pen Kili Karja Dona Bang Phan Lang Pami Pensi Vote ke Jogdun Japan La So Maya Long Cheparai Ponopusi Roton Terang Pen Ningji Pontu Ladak tong sekot saramai atum kacitong iya thi ke la hal ke bang jilang ko sonsi la kachisong amedi ko sonsi pathi ponji ma hala so puthak si finishing mai ponno la pen ke non eprang ke bang jilang hut ko son kopia sten si doji ma hala so puthak pini pen na so kachisong amedi pini pen pa clear ponno la pen ke ithelam ma ke lalo la so puthak long ba ke non ke bang jilang MSC election hut pusita me ladaga bang ke party alam lang nam de ji rong asar la pen ke lan song ko rapli tum kachi song a moment apu thak ko mama sing ke selected halatuma fansi rabdun chorji la pen ke la so kachi song me de ke an so sepat ke ponji ko fansi non jisik chadang kom News Report Karbiang Long Live Rongkhang MSC constituency arlo Borthola Hawaralong Rongkhang BJP Mondoli Committee atumpen Chepatir Piponsi mas joining amai Kangnipon
Karbi Anglong Autonomous Council MAC Kilikapor Nankate Bagbom Porahut Rongkhang constituency Ardolong Ansose BJP Racharia Songaja Kongaja Pangtan to Muchorgia Pan Rongkhang BJP Mondal Committee Tumpen Chepatir Piponsi Bortola Havaralong Mass joining a mai Paduponlo Labangso Mass joining a mai Kidoponalong Rongkhang BJP Mondal Committee Maipu Bimoltimung Kachari Pona Mayalong District Homarad Kaching Hon MP Horen Singh Bay Karbi Customary Board Chairman Joy Chandro Biatum Penchenglok BJP Asong along Klempang Kubang Piatum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun Bangso Mayalong Pen Congress Asong La Pen CPIML Asong along Pen GOC BJP Rachare Asong along Jakong Horang Nang Chipiduna Tumapan District Homarad Kaching Hon MP Horen Singh Biari Deng Pen Don Thong Kebra Troxy Ahem Tuna Tumapan BJP Rachare Asong along Arona Tangpen Deng Pon Pamilo Bangso Hood MP Horen Singh Bepen Terangkia Tengno Naketando na Tengki BJP Rachari Asong Mesen po aning kedok aning kang sampen BJP Asong along kebang atum anapan nili hinpen deng ponlo lapen bangsong bong along pen Congress Rachari Asong along klembang pu sitami BJP Asong apan aning kang sampen ajok BJP along bangtanglo Nasi non-election sitami apor nang tibog bomtang rapor rara tum sitami BJP Asong ke claim kira mesen apor anso sesi BJP Asong along bang tu bom jilang nasi BJP si putot hai tu vek popusi ning jepon Congress leader lo aman tu ne penta leader lo mondolong ta dun bon asam dak tak ko halai nor bhela pora pe name dilip sangma la garo lekha pelo nasi dinida formally BJP long join no se tame mane total nang join no 37 houses of ini masih langsung dah nang join pe pulo je tang an bang ke BJP apa ti arona tengpen Kroisi BJP aja ko mapati kan BJP akam tempon ko pusi jak BJP asong tumsi lada BJP Congress pen la PCPM Congress PCPM maximum ke Congress pen silang Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong Live Pinya Abirta kira ponsi kang toniglo domi thak me arni kimi